Jeste li ikada zastali i pomislili koliko ste se puta u tišini ponizili od nekoga koga nije bilo briga? Koliko ste puta molili za pažnju sa stavovima? Koliko ste puta pokušali uvjeriti sebe da ste problem u vama samo da biste opravdali prezir drugoga? Istina je teška, ali treba je reći sve dok pokušavate biti dovoljni onima koji vas ignoriraju, nastavit ćete patiti zbog nečega što vam nikada nije pripadalo. Dolazi. Nema više moljenja za mrvice, nema više otkazivanja sebe. Dovoljno da se uništiš unutra samo da bi nekoga zadržao uz sebe. Stoicizam vas nije došao utješiti, došao je probuditi vas. A ako imate hrabrosti ostati do kraja ovog videa, shvatit ćete zašto patnja postoji samo zato što je još uvijek dopuštate. Ovo nije lijep govor, to je oslobođenje. Radi se o tome da prestanemo puzati za ljubavlju i počnemo konačno hodati dostojanstveno. Duboko udahnite, napravite mjesta, jer ono što ćete sada čuti može boljeti, ali će vas izliječiti. 1. Nitko vam ne duguje trajnost. Pokušavate pronaći odgovore u tišini koja vam više nema što ponuditi. Kao da je odsutnost drugoga pogreška koju treba ispraviti. Kao da postoji način da ga razumiju oni koji su već odlučili ne slušati. Ali ono što ne shvaćate je da sav taj trud nije za njega, već za ideju koju ste odbili napustiti. Stoička filozofija nikada nije bila o zaštiti sebe od boli, već o suočavanju s onim što boli otvorenih očiju. Marko Aurelije je napisao da kvaliteta vašeg života ovisi o kvaliteti vaših misli, a ipak ih hranite svaki dan, kao da će ponavljanje donijeti olakšanje. To nije ono što vas sputava, to je način na koji još uvijek tumačite povlačenje kao osobni neuspjeh. Pitanje nikada nije bilo o tome što je drugi učinio. Radi se o tome što nastavljate raditi s onim što on nije. Ne treba vam još jedna prilika. Morate se prestati pokoravati ideji da morate biti odabrani da biste se osjećali cjelovito. Bol koju sada osjećate nije rođena iz odsutnosti, ona je rođena iz očekivanja koje je stvorila, misleći da vas netko mora željeti jer ste vi htjeli, očekujući emocionalni povratak kao da je dug, ali nitko vam ne duguje trajnost. I sve dok to ne prihvatite, nastavit ćete se vući u cikluse odsutnosti kojima se hranite. Stoicizam vam daje ono što nitko ne želi čuti. Vi ste taj koji se drži, a vi ste ti koji se trebate prepustiti. 2. Otpuštanje nije zaboravljanje. Ne morate izbrisati ono što ste osjećali, niti se pretvarati da nije boljelo, ali morate prestati tretirati sjećanje kao da je još uvijek prisutno. Ono što boli nije ono što se dogodilo, to je ono što inzistirate na ponovnom proživljavanju. I to vas malo po malo proždire kao da je svaka misao podsjetnik da ste izgubili nešto što nikada nije bilo vaše. Seneca je rekao da se istinska patnja rađa iz emocionalne ovisnosti, a možda je to korijen njegovog zatočeništva. Jer duboko u sebi ne želite zaboraviti, želite da se vrati. Želi da se vrati pokajnički, priznajući sve što je ignorirao. Ali to tiho čekanje vas samo uništava, jer svaki dan kada se ne vrati, to tumačite kao još jednu potvrdu da ne vrijedi biti ono što jeste. A to je laž. Oslobođenje nije u pretvaranju da nije bilo boli, već u prestanku oblikovanja vašeg identiteta na njoj. Stoicizam vam ne govori da ignorirate osjećaje. Govori vam da ovladate načinom na koji reagirate na njih. Otpustiti ne znači izdati ono što ste živjeli. To je oslobađanje od iluzije da ćete biti u redu samo ako se ponovi. Ne morate nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Mora se nastaviti čak i sa svime što se dogodilo, jer život ne čeka, a ne bi trebao ni vaš um. Prava snaga nije u odupiranju odsutnosti, to je u tome da ne dopustite da vas to smanji. I sve dok to ne razumijete, nastavit ćete zvati čežnju onim što je, zapravo, samo strah od ponovne izgradnje. 3. Niste ostavljeni, bili ste oslobođeni. Još uvijek se osvrćete unatrag kao da ste napušteni.
kao da je odsutnost kazna koju vam je netko nametnuo. Ali što ako, duboko u sebi, ovo nije kazna, već oslobođenje koje još niste imali hrabrosti prisvojiti? Stoička filozofija nije utjeha. Ona ne izglađuje bol. Ona donosi ono što nitko ne želi priznati. Gubitak nečega od čega ste se razboljeli nije nepravda. To je prilika. I to je prilika koju još uvijek inzistirate na odbijanju, jer ste zapeli s iskrivljenom idejom vrijednosti. I dalje vjerujete da je prisutnost drugoga definirala vaše značenje. Ali Marko Aurelije je rekao da ono što te boli, boli samo ako to dopustiš. A ako to dopustite, više vas ne napada onaj drugi, već vi sami. Teško je suočiti se s činjenicom da nedostatak nekoga nije nužno gubitak, ali u tome leži moć. Jer kad počnete vidjeti što je ostalo nakon odsutnosti, shvatite da još uvijek stojite. A ako stoji, to je zato što još uvijek ima izbora. Možete nastaviti čekati krug koji se neće dogoditi ili možete odlučiti da vas ovaj meč neće uništiti. Oslobođenje u početku nije lagano. Ona to uspijeva, lomi se, to se degravira, ali nakon toga ona čisti. I možda ćete, ako pogledate čvršće, shvatiti da ono zbog čega ste patili nije bila njegova odsutnost, već poricanje činjenice da vam više nije potreban da bi postojao. Nisi ti izgubio. On je bio taj koji nije znao što učiniti s nekim tko se predao cijelom. I to nije razlog za očaj, to je razlog za ponovno rođenje. 4. Kontrola nikada nije bila s vama. Neugodno je priznati, ali nikada niste imali moć zadržati nekoga. Možete se posvetiti, možete ponuditi najbolje od sebe, možete se čak i poništiti, pa čak i tako, ako drugi želi otići, on odlazi. I ne postoji gesta, napor ili dokaz ljubavi koji to mijenjaju. Epiktet je poučavao o dihotomiji kontrole, a to nije daleki filozofski koncept, to je praktičan i hitan podsjetnik. Postoje stvari koje su pod vašom zapovjedništvom, kao što su vaše misli, vaša djela, vaše držanje pred svijetom. Ali odluke drugih? Način na koji netko vidi ili prezire ono što nudite. To nikada nije bilo u njegovom polju kontrole. I sve dok nastavljate pokušavati preuzeti odgovornost za izbor nekoga tko je odlučio otići, nastavit ćete hraniti bol koja zapravo nije ni vaša. Patnja raste jer se odupirete stvarnosti, jer umjesto da prihvati ono što jest, radije se bori protiv onoga što je već odlučeno. Stoička filozofija nije vam obećala zaštitu od frustracije, već vas je podsjetila da utjecaj gubitaka ovisi o tome kako se nosite s njima. Nema smisla moliti za reciprocitet. Istina je da ili dolazi prirodno ili ne vrijedi živjeti. A ako nije došlo, morate se prestati zlostavljati zbog toga. Kontrola nije u tome da drugi izabere vas. To je u tome da se ne izgubi kada odluči ne ostati. Niste slabi jer ste se dali, ali ona postaje krhka svaki put kada inzistirate na tome da svoj mir stavite u ruke onih koji su vam već pokazali da ga ne znaju održati. Otpuštanje onoga što nikada niste držali prvi je korak do ponovnog stjecanja vlastitog integriteta. 5. Bol se hrani privrženošću. Ne patite zato što vas je netko napustio. On pati jer još uvijek vjeruje da bi ovo mjesto trebalo biti njegovo. Držite se ideje da je nešto oduzeto, a zapravo je ono što se dogodilo otkriće onoga što nikada nije postojalo u čvrstom obliku. Privrženost nije samo želja za održavanjem, to je odbijanje prihvaćanja da je gotovo. I dok se držite, krvarite. Seneka je rekao da se najveća patnja rađa iz ovisnosti, a kada u nekoga stavite moć da vas usreći, stvarate savršeno tlo za svoju propast. Jer nitko ne može izdržati težinu da je nekome sve. Privrženost iskrivljuje percepciju, čini da vidite ljepotu tamo gdje je postojala samo pogodnost. Tjera vas da idealizirate one koji vam nikada nisu ponudili dubinu. I sa svakim pokušajem da ga ponovno proživite, sve se više udaljavate od sebe. Ono što nazivate ljubavlju može biti samo prikriveni strah,
strah od samoće, strah da neće biti izabran, strah da je ovo najbolje što se može dogoditi i da sada više ne postoji. Ali to nije ljubav, to je emocionalni zatvor, a stoicizam to ne odobrava. Filozofija vam ne govori da otvrdnete, ali vas prisiljava da se suočite s njom. Bol nije neizbježna, vi je kultivirate. Sve dok inzistirate na održavanju veza s onim što više nije održivo, nastavit ćete krvariti iznutra i smiješiti se izvana. Pravo oslobođenje zahtijeva nevezanost, a odvojenost, koliko god se činila okrutnom, gesta je poštovanja prema vlastitom postojanju. Ne morate držati mrtve veze iz straha da ćete osjetiti prazninu. Morate dopustiti da vas praznina nauči da postoji život nakon odsutnosti i da ovaj život može biti cjelovit, čak i bez njega. 6. Čekanje je oblik poricanja. Kažete da dajete vrijeme, da čekate da se stvari riješe, ali duboko u sebi zna da je to samo sofisticiran način odbijanja prihvaćanja. Čekanje je postalo bijeg, izgovor da se ne suočimo s tim da je gotovo. I upravo tu leži agonija. Kada prestanete živjeti čekajući da drugi primijeti nešto što nikada nije vidio. Marko Aurelije je napisao da vaš oblikuje vašu stvarnost. I u tom trenutku ono što vas zatvara nije ono što je drugi učinio. To je alternativna stvarnost koju ste stvorili dok ste inzistirali na čekanju. Čekanje je drugačije od strpljenja. Strpljenje je aktivno, ono je unutarnje, radi se o vama. Čekanje koje sada živite je pasivno, ovisno. Radi se o nekome tko vam je već uskratio povratak. I nastavljate biti posađeni na ovom mjestu, zamišljajući scenarij u kojem se povijest ponovno piše kako ste željeli. Ali već je napisano. A posljednje poglavlje nije bilo njegovo. Stoička filozofija vam ne obećava da će bol nestati, ali vam daje jasnoću. Sve dok čekate nešto što je izvan vaše kontrole, poništavat ćete se u sadašnjosti. Ono što očekujete možda se nikada neće vratiti. A ako se vrati, možda više neće biti onako kako zamišljate. Privrženost budućnosti paralizira kao i nostalgija za prošlošću. I oboje su neprijatelji stvarnosti. Ne morate više čekati, mora djelovati. Mora se repozicionirati, mora skrenuti pogled s onoga što je nestalo i vratiti se da nastani sadašnjost. Tek tada ćete početi shvaćati da čekanje ne zacjeljuje, već produžuje ranu. I nitko se ne liječi čekajući one koji su odlučili otići. Iscijeljenje se događa kada konačno odlučite otići od onoga što vam nikada nije pripadalo. 7. Stvarnost ne treba vaše dopuštenje. Pokušavate prilagoditi svijet svojim željama, kao da je ono što osjećate dovoljan argument da promijenite tijek događaja, ali svijet se ne klanja onome što osjećate. I što više inzistirate na oblikovanju stvarnosti prema svojoj volji, to se više udaljavate od nje. Patnja se ne rađa iz same boli, već iz odbijanja da se prihvati da je bol dio nje. Stoicizam vas ne poziva da budete hladni. On vas poziva da se prestanete boriti s onim što ne ovisi o vama. Marko Aurelio bio je neumoljiv kada je izjavio da se život događa bez obzira na vaše mišljenje. I to je upravo ono što vas pogađa. Želite da stvarnost traži vaše dopuštenje prije nego što vas pogodi, ali neće. Dolazi. A kada dođe, ili se suočite s tim, ili se raspadnete. Još uvijek čekate da se nešto ili netko pojavi kako bi potvrdio vašu patnju, prepoznao ono što ste osjećali, ispričao se, imao smisla, ali stvarnost nije opravdana. To se jednostavno dogodi. A njihova pogreška leži u očekivanju emocionalne pravde od onih koji se ne mogu nositi ni s vlastitom savješću. Ne morate razumjeti zašto su stvari završile. Morate prihvatiti da su gotovi. A ako postoji jedna stvar koju stoicizam nemilosrdno udara, to je ovo. Otpor onome što jest uništava vas. Ne trebaju vam objašnjenja.
potrebna je hrabrost, pogledati što je ostalo i ipak odlučiti nastaviti. Sve dok ste zaglavljeni u onome što biste željeli da jeste, nikada nećete živjeti ono što možete biti. Stvarnosti nije potrebno vaše dopuštenje da bi postojala, ali vaš mir treba da ga prestanete poricati. Tek tada počinjete živjeti izvan mjehurića koji ste stvorili i konačno počinje disati u stvarnom svijetu. 8. Nitko vas ne može povrijediti bez vaše predaje. Još uvijek kažete da ste bili povrijeđeni, izdani, ignorirani. I možda se sve to stvarno dogodilo. Ali ono što održava tu bol na životu nije ono što je drugi učinio, već ono što vi radite s onim što su oni učinili. Epiktet je rekao da vas nitko ne može povrijediti bez vašeg pristanka. I ova fraza nije uvreda boli, ona je ključna. Jer ono što boli nije ono što su oni učinili, već način na koji ste to internalizirali kao nešto što definira tko ste. Predajete svoj mir, svoje dostojanstvo, svoj spokoj u ruke nekoga tko je već pokazao da ne zna što bi s tim. I tiho čeka da ta osoba shvati vrijednost koju nije prepoznala. Ali istina je da bol ostaje živa samo zato što je još uvijek hranite. Ono što je drugi uzrokovao bio je udar, ali ono što održava utjecaj pulsirajućim je njihov izbor da ostanu na istom mjestu. A to nije krivnja, to je moć. Jer od trenutka kada shvatite da nitko nema pristup vašem unutarnjem svijetu bez vašeg dopuštenja, počinjete štititi ono što je najvažnije, svoju stabilnost. Stoicizam ne uči bijegu, on uči otporu, ali ne onaj otpor koji je oblikovan u grubu silu. To je tih, čvrst otpor koji odbija biti oblikovan postupcima onih koji ne ostaju. Ne morate sada oprostiti drugome, ali morate se prestati ozljeđivati svaki dan zbog nečega što ste već prošli. Ono što te uništava nije ono što je on učinio. To je način na koji se još uvijek ponašate prema sebi zbog toga. I sve dok nastavljate prepuštati svoj integritet odsutnosti drugoga, udaljavat ćete se od svega što biste mogli obnoviti u sebi. Bol ulazi samo tamo gdje otvorite vrata. 9. Odgovor je uvijek vaš. Još uvijek inzistirate na traženju vani onoga što može doći samo iznutra. Pričekajte da netko nešto kaže, učinite nešto, vratite se, pokajte se. Ali ono što se mijenja nije ono što dolazi od drugog, već ono što ste odabrali učiniti s onim što su oni ostavili. Marko Aurelije je napisao: izaberi da ti se ne naškodi i nećeš biti. A ova fraza nije prazna utjeha, to je sukob. Život vas neće zaštititi od udaraca, ali uvijek će vam dati izbor kako ćete reagirati na svaku od njih. Nemate kontrolu nad drugima, ali on ima potpunu kontrolu nad svojim odgovorom i u njemu leži sva njegova snaga. Možete nastaviti hraniti ovaj ciklus boli, pitajući se zašto nije dovoljan, zašto nije ostao, zašto nije odabrao vas. Ili možete prihvatiti da ništa od toga više nije važno. Ono što je sada važno je što ćete učiniti s tim odsustvom, jer to je već činjenica, to se već dogodilo, već je konzumirano. Vaš izbor je sada između utapanja u to ili ustajanja s tim. Stoička filozofija neće vam ponuditi bezbolan izlaz. Ponudit će vam svijest, a svijest je ono što ste najviše izbjegavali. Jer boli priznati da je izbor da patite vaš, da je trajnost u boli vaša, da je ponavljanje patnje vaše, ali takva je i sloboda. I počinje točno u trenutku kada prestanete tražiti od svijeta da vas oslobodi i odlučite zauzeti stav. Ne treba vam drugi da biste se vratili. Morate se sjetiti tko ste bez njega. Odgovor je u vama. Uvijek je bilo. I samo ga vi možete koristiti da prestanete biti promatrač svoje boli i počnete biti autor svoje slobode. 10. O vašem dostojanstvu se ne može pregovarati. Navikli ste spuštati glavu, gutati ono što boli, čekati u tišini mrvice pažnje. I sve to u ime nečega što ste samo vi držali objema rukama.
Veza je već odavno završila, ali ti si još uvijek pokušavala oživjeti leš prisutnosti koja više nije nastanjivala taj prostor. Vaše dostojanstvo postalo je adut za cjenkanje, a vi toga niste ni svjesni. Ali stoicizam dolazi i potresa vas. Ne morate moliti za trajnost. Ne treba opravdati svoje postojanje. Ne morate prihvatiti ono što vas prazni samo zato što ste se na trenutak osjećali viđenima. Seneca je rekao da istinska snaga leži u tome što je dovoljno. A ako je to dovoljno, to nije arogancija, to je hitnost. Jer kad si dovoljan, ne moliš. Vi birate. Vi filtrirate. Ne prihvaćate manje od onoga što poštuje ono što jeste. I vi ste mnogo više nego što je drugi mogao vidjeti. Dostojanstvo počinje kada prestanete trčati za onima koji vam okrenu leđa i počnete hodati u suprotnom smjeru, čak i kada vam prsa pucaju iznutra. Počinje kada shvatite da ne morate biti potrebni da bi itko bio bitan za vas. A ta odluka da se sačuvate, čak i kada sve u vama vrišti da se vratite, najbrutalniji je čin hrabrosti koji itko može imati. Stoicizam ne traži hladnoću, on traži čvrstinu. A čvrstina je ono što je potrebno kada odlučite da više nećete prihvaćati emocionalne mrvice. Vaše dostojanstvo nije na prodaju, a ako da biste nekoga zadržali, morate ga se odreći, onda ga pustite. Jer oni koji zaista zaslužuju biti uz vas, nikada neće tražiti da se smanjite kako biste se uklopili u prostor koji nudi. Sada kada ste sve ovo čuli, recite mi, hoćete li nastaviti čekati da se netko vrati, da vas potvrdi, ili ćete konačno ustati s onim što je ostalo? Ne treba vam više vremena, potrebna vam je odluka. A ako vam je ovaj video govorio, to nije slučajno. To je zato što se neki dio iznutra umorio od šutnje. Zatim duboko udahnite, podignite ono što je još cijelo u vama i pretplatite se na kanal, jer od sada se ili obnavljate ili nastavite živjeti s onim što vam više ne služi. I znam da ste već odabrali.